Добар ден на сите, како што можам да забележам, мнозинството од пријавени веќе се приклучени. Затоа би го започнала на време семинарот. Добре дојдовте на серијата презентации кои што ќе го презентираат извештајот за климатски екстреми. Денешната тема се климатски екстреми во државата. Јас сум Јасмина Пислевиќ, Junior Associate Engineer во CBAT тимот на UNDP. Денешен модератор на ова презентација е Павлина Здравева, раководител на проектите за климатски промени во UNDP. Таа вклучена во развојот на сите национални политики и стратешки документи поврзани со климатски промени во државата, и таа е една од пионерките кои воведуваат иновации во справување со климатските промени. Додека презентира е доктор Владимир Ѓурѓевиќ, вонреден професор на оделот по метеорологија на факултетот по физика, Белградски универзитет. Тој и ќе го даде своето излагање за извештајот кој што го изработи за климатските екстреми во нашата држава. Истиот има бројно национално и меѓународно искуство на различни проекти кои што се финансирани и меѓународни и национални, и е ангажиран како експерт за национална комуникација за климатски промени на повеќе држави и води исто така на национално ниво проекти поврзани со климатски промени и учествува во изработка на акцијскиот план за адаптација за климатски промени во Белград. Ова презентација денешниот вебинар ќе се состои од дел каде што Павлина ќе даде вовед, потоа ќе го предадеме говорниот дел на доктор Владимир Ѓурѓевиќ за да изврши презентацијата, и на крајот ќе може да имаме дискусија. Зависно од интересот и можностите и времетраењето, ќе овозможиме и вклучување во разговор, а секако во меѓувреме вие постојано можете да пишувате во четот, каде што ќе можеме ние подоцна да ги прочитаме прашањата и истите да бидат одговорени. Во интерес на времето, доколку немаме можност да ги одговориме денеска тие прашања, истите ќе бидат одговорени по мејл електронски. Ви благодарам на вниманието. Павлина, те молам да се приклучиш. Благодарам, Јасмина. Може ли да го... супер. Јас само сакам да дадам краток вовед за денешна за серијата од вебинари која што ќе биде денеска и утре. Значи, Министерството за животна средина и просторно планирање веќе 20 години со техничка и финансиска поддршка од UNDP ГЕФ работи на проблематиката за климатски промени. Во овој период направивме разни анализи и многу истражувања. Се направија сценарија како ќе се менува климатот до 2100 година, меѓутоа некако имавме чувство дека луѓето цело време кога зборуваме за климатски промени размислуваат дека тоа ќе биде во некое идно време кое што нив сега многу не ги засега. Меѓутоа последниве години многу се промени таа слика, највеќе поради екстремите. Значи имаме многу се почести и се поинтензивни порани дождови, порани врнежи, имаме се по-чести суши и слични работи, кои што некако ги натера луѓето да сватат дека климатските промени не е нешто што ќе се случува во иднината, туку дека се случува и сега. Во едно истражување за перцепцијата на јавната свест, кој што го направивме конкретно минатата година, ова е графикон од резултатите од тоа истражување. Целите резултати може да се видат на овој линк кој што е доле под графиконот. Луѓето некако климатските промени најмногу ги препознаваа преку екстремите. Значи многу мал процент, само 2% од луѓето кои што одговориле на анкетата кажале дека не забележале значителни промени. А најголемиот дел од нив ги забележале топлотните бранови, промената во годишните времења, зачестеност на сушните периоди, пораните дождови, поплавите, кои што во минатите години предизвика дури човечки жртви за жал во нашата држава. Интересни се резултатите, ве повикувам да ги погледнете, затоа што се разликуваат перцепциите на оние што се вработени во, например, администрацијата од перцепцијата на младите.
Потоа исто така се разликува перцепцијата во зависност од местото на живење. Например, жителите на Куманово сметаат дека екстремните временски појави и недостигот на вода се најголема закана во нашата држава и слично. И гледајќи важноста на екстремите, побаравме помош од Владимир, кој што подготви сценарија за екстремните појави кои што се предизвикани од промените на климата. И тој ќе ви каже сега во својата презентација нешто повеќе за тоа. Имавме намера да им овозможиме и превод на овој вебинар, но нешто се случи што не го невозможи тоа. Мислам дека кај никој нема можност да одбере превод. Владимир ќе презентира на српски. Се надевам дека нема да имате проблем да го разберете. Ако евентуално е потребно превод, ќе пишете во чет, па ќе видиме што можеме да направиме. Повели Владимир. Hvala, dobar dan svima. Evo, ja ću sada svoju prezentaciju okrenem. Je li u redu što se tiče prezentacije? Da li vidite lepo? Da, sve je u redu. Odlično. Dobar dan svima koji učestvujete. Ja ću vam prikazati rezultate budućih klimatskih projekcija za teritoriju Makedonije. I Paulina je spomenula da ćemo pričati o ekstremima. Prvi deo prezentacije će se odnositi na promene ovih standardnih klimatskih parametara kao što su temperature srednje dnevne, minimalne dnevne, maksimalne dnevne i padavine, a onda ćemo preći na ekstreme. Pre nego što počnemo sa prikazom rezultata, dobro je da počnemo i od samog početka što se tiče kreiranja ovih klimatskih projekcija. Znači, pre nego što se bilo kakva projekcija o budućoj klimi izradi, treba da se izrade takozvana scenarija budućih emisija, pošto način na koji će se klima menjati u budućnosti prvenstveno zavisi od toga koliko ćemo da emitujemo gasova sa efektom staklene bašte u budućnosti. Ukoliko se mere mitigacije koje se dogovaraju na nacionalnom nivou, ali se implementiraju i kroz globalne međunarodne dogovore, ukoliko takvi napori ne budu bili efikasni i mi nastavimo i dalje da emitujemo gasove sa efektom bašte tempom kojim smo emitovali u prošlosti, onda do kraja ovog veka koncentracija ugljen dioksida, koja je recimo trenutno negde oko 410 ppm jedinica, može da raste i do preko 1000 ppm jedinica i u ovom slučaju pričamo o scenariju koji nosi akronim RCP 8.5, to je takozvani visoki scenario ili pesimistički scenario koji ne predviđa nikakve mere mitigacije. U ovom izveštaju, pored tog scenarija, razmatrano su još dva. Jedan je RCP 4.5, to je scenario koji pretpostavlja uvođenje nekih mera mitigacije i do kraja ovog veka koncentracija ugljen dioksida bi prema njemu trebala da poraste preko 50 ppm-a. I na kraju, ukoliko sve mere mitigacije koje su planirane na nacionalnim nivoima i koje bi trebalo da se sprovedu kroz nešto što je Pariski sporazum, ukoliko se taj sporazum ostvari, onda pričamo o scenariju RCP 2.6, koji pretpostavlja da do kraja ovog veka koncentracije ugljen dioksida u atmosferi ne bi trebale da porastu više od 450 ppm jedinica. Tako da ove tri krive i tri scenarija koje su razmatrane u ovom izveštaju u stvari nam pokazuju kako sve budućnost može da izgleda u odnosu na to šta budu bile naše odluke i šta budu bile naše politike kao globalnog društva. Znači, mi trenutno možemo da biramo puteve. Nijedan od ovih rezultata nije zagarantovan, nego je u stvari posledica toga kako ćemo se mi u budućnosti ponašati po pitanju toga što su naše emisije gasova sa efektom staklene bašte. Inače, ovi scenariji su definisani u 5. izveštaju međuvladinog panela za klimatske promene, koji je poslednji zvanični izveštaj ovog panela. I u ovom izveštaju, ponavljam, smo koristili ili razmatrali ova tri scenarija, znači RCP 2.6 koji je neki optimistički scenarij ili scenarij niskih emisija, RCP 4.5 koji je neki srednji scenarij ili srednji put i RCP 8.5 koji bi bio neki pesimistički scenarij, odnosno scenarij koji pretpostavlja da nikakve politike mitigacije neće biti implementirane u budućnosti.
jedanput kada se opredelite za svoja scenarija, sledeći korak koji treba da se uradi u projektovanju buduće klime jeste da se uz pomoć klimatskih modela, u ovom slučaju to su regionalni klimatski modeli, znači modeli koji simuliraju klimatske uslovi za nekog prostora, uz pomoć tih modela možda napravite nešto što zovu projekcije buduće klime, odnosno da procenite koliko će klima da se promeni usled odgovarajućih promena u hemijskom sastavu atmosfere, odnosno u onome što su koncentracije gasova sa efektom staklene bašte. Konkretno za ovu studiju korišćeni su regionalni klimatski modeli koji su pohranjeni ili koji mogu da se nađu u takozvanoj Eurocortex bazi podataka, to je referentna baza Europske unije za regionalne klimatske simulacije i trenutno jedna od najaktuelnijih stvari koje se dešava u Evropi, a to je razvoj takozvanog Copernicus Climate Change Servisa, odnosno integrisanog i integralnog sistema za praćenje klimatskih promjena i davanje relevantnih informacija vezano za klimatske promjene u okviru Europske unije. Znači, taj Copernicus Climate Change Service, on upravo koristi ove Eurocortex podatke, tako da u tom smislu ovi rezultati koje ćete vidjeti su na neki način potpuno referentni sa podacima i relevantni na isti način kao podaci koje koriste Europska unija za implementaciju skoro većine ili skoro svih svojih politika vezanih za klimatske promjene. Pristup ovoj bazi podataka je besplatan i podaci su javno dostupni, tako da u principu opet sve rezultate koje budete videli svako može da proveri, da kažem, tačnost tih rezultata, što može i sam da pristupi toj bazi i da dođe do podataka ili da iskoristi neki od portala u okviru Kopernikusa na kome može da vidi kakvi su tamo rezultati i kakve se tamo analize mogu uraditi uz pomoć ovih podataka. Još jedna stvar ovde koja treba biti napomenuta u vezi klimatskih modela jeste da pošto mi nismo u stanju da simuliramo klimu na način kako to radimo recimo kad prognoziramo vreme, odnosno da tačno predvidimo sled pojedinačnih događaja, danas će biti recimo 20 stepeni, pa će sutra biti 25, pa će prekosutra popodne biti kiša, pošto to ne možemo da uradimo na taj način da simuliramo klimu, mi možemo samo da damo neku procenu nekog opsega u kojoj će se klima kretati u budućnosti u zavisnosti od onih početnih scenarija. I iz tog razloga, znači umjesto da se koristi jedan model, danas u klimatskim istraživanjima obično koristi više rezultata regionalnih klimatskih modela, upravo iz razloga da bi mogli da obuhvatimo na neki način tu neizvesnost u budućim klimatskim promjenama, odnosno da probamo da pronađemo neki opseg u kome mi u stvari očekujemo da će se klima menjati u budućnosti, a ne da damo tačne prognoze, kažemo opet kao što najčešće očekujemo iz prognoze vremena da će recimo, 2051. godine u Makedoniji biti jaka suša. To klimatski modeli jednostavno ne mogu da urade, ali ono što mogu da urade da u nekom vremenskom okviru od 20-30 godina kažu koliko će se puta povećati učestalost suše odgovarajućeg intenziteta ili koliko će se povećati rizik od potencijalnih poplava. Tako da smo za ove scenarije koristili ukupno 10 različitih modela, u stvari 7 modela je korišćeno za scenarije RCP 8.5 i RCP 4.5 i 3 modela su korišćena za scenariju RCP 2.6. Razlog što ima manje modela za RCP 2.6 jeste što su grupe koje izrađuju ove klimatske projekcije više bili zainteresovani za realizaciju ovih nepovoljnijih, da kažem, scenarija, a manje grupa je radilo na projekcijama koje su vezane za ovaj optimistički scenarij RCP 2.6. I još jedna važna stvar, svi rezultati koji su korišćeni su na neki način bili oslobođeni nekih sistematskih grešaka koji postoje u modelima, pošto opet modeli nisu apsolutno perfektni alati koji, kažem, daju 100% izvesna rešenja. Postoje određeni statistički metod uz pomoć koga se neke sistematske greške koje se javljaju u modelu mogu da se detektuju i da se na neki način redukuju i zbog toga ovi rezultati su dosta pouzdaniji, posebno po pitanju ovih ekstremnih događaja i projekcija ekstremnih događaja u odnosu na neke rezultate koji su, da kažem, bili u prošlosti u opticaju ili su bili korišćeni recimo početkom 2000. godine i ovo je vrlo važna činjenica da se napomene da se radi da smo koristili podatke za koje je urađena takozvana taj bias correction ili podaci koji su korigovani, odnosno oslobođeni, to je sistematske greške. Rezultati su prikazani za 3 buduća perioda. Ovi periodi su inače identični sa periodima koji su korišćeni, kažem opet, u 5. izveštaju Međuvladinog panela za klimatske promjene, tako da opet ove rezultate na neki način možete da uporedite ili
da urađeno je prvenstveno zbog toga da bi oni bili kompatibilni s izveštajima IPCC-a, tako da ako vas nešto još dodatno interesuje, a nema u ovom izveštaju, a možda postoji izveštaj IPCC-a, imate mogućnost da uradite komparativnu analizu između izveštaja IPCC-a i ovog izveštaja da vidite, da dođete možda nekih informacija koje možda ovde nećete naći, a koje vam mogu biti od značaja. Za referentni period je uzet period opet isti period koji je korišćen u poslednjem izveštaju IPCC-a, to je 1986-2005 godina, tako da u principu sve rezultate koje budete videli možete smatrati da su to promene koje će se desiti u bliskoj budućnosti, to je ovaj period 2006-2035, na sredini veka 46-65 i na kraju veka 81-2100, u odnosu na neko trenutno stanje, pošto nam je relativno blizak ovaj period od 1986-2005 možete smatrati da je to ipak neko relativno trenutno stanje klime. Klima se čak i zadnjih 5 do 10 godina promenila čak i u odnosu na ovaj period, ali te promene nisu toliko značajne da bi nam za ovu vrstu analize bile toliko važne, tako da sve rezultate koje budete videli, u stvari treba da pretpostavite ili da imate u glavi sliku da su to promene koje će se nadovezati na promene koje trenutno vidimo. Tako da trenutno znamo recimo da je naša planeta za otprilike 1 stepen toplije u odnosu na preindustrijski period. Ako vidite da će ovde temperatura da se poveća za još 2 stepena, to znači da će ukupna promena u stvari da bude 3 stepena. Ove promene koje budete videli su promene koje se nadovezuju na postojeće promene za koje znamo. Kao što rekao, krenut ćemo od ovih rezultata vezanih koji se odnose na ove standardne klimatske parametre. Znači, ovo su slike koje pokazuju promenu srednje godišnje temperature iznad teritorije Makedonije i ovde možda vidite rezultate za 2 perioda. Znači, to je bliska budućnost od 2006. do 2035. i kraj veka od 2081. do 2100. za 3 različita scenarija koje sam spomenuo, znači RCP 2.6, RCP 4.5 i RCP 8.5. Šta je zanimljivo u ovoj slici, osim činjenice da je evidentno da možemo očekivati dalje zagrevanje iznad teritorije Makedonije, jeste da ova 3 scenarija u ovom prvom periodu 2016-2035 ne daju previše različite rezultate. I to isto nešto treba da imate u glavi kada razgovaramo o ova 3 scenarija. Sve do polovine ovog veka razlika u rezultatima između ova 3 scenarija je relativno mala. Zašto? Pa zato što su koncentracije koje se pretpostavljaju da će biti prema ova 3 scenarija prilično slične do sredine 21. veka. Ako se vratite na ovu prvu sliku, vidjet ćete da su koncentracije za ova 3 scenarija po pitanju ugljen dioksida, kažemo, opet prilično slične, pa je zato i očekivati da će i promene koje izazivaju takve koncentracije, odnosno porast tih koncentracija, biti slične. Šta to isto znači, da kažem, ili na koji način trebamo da razumemo ovaj rezultat? Pa očigledno je da politike koje se tiču mitigacije i drastičnog smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte mogu potencijalno da daju svoje rezultate tek kroz nekih 20-30 godina, odnosno do narednih 30 godina jednostavno ne možemo da očekujemo da ćemo da vidimo neke značajnije promene po pitanju onoga što su globalne emisije koje utiču na globalnu klimu, pa i na klimu Makedonije, tako da u tom smislu, kažemo opet, kada taj prvi period uopšte nije toliko ni bitno koji scenariju gledamo, rezultati su uvek prilično slični i to je jedan deo buduće promene koji je na neki način zaključen. Znači, vrlo malo možemo da uradimo po tom pitanju da nešto od ovih promena, da kažem, izbegnemo ili na neki način da ih umanjimo. I opet, posledica je toga što jednostavno implementacija politika koje se tiču smanjenja gasova sa efektom staklene bašte je vrlo složena i tako treba nekoliko decenija da se pravi rezultati svega toga vide, s obzirom da većina zemalja još uvek nije zauzela tu poziciju koja donosi vidljive i jasne rezultate po pitanju smanjenja emisija. Narednih nekoliko decenija ne možemo da očekujemo da će doći do nekih značajnijih promjena i u tom smislu opet kažem početak veka i rezultati za početak veka su slični za bilo koji scenarij. Ono što je druga stvar koja je važna jeste da za posljednjih 20 godina ovog veka vidimo da su razlike u promjeni temperature na teritoriji Makedonije značajno različite između ovih scenarija koje posmatramo, znači između scenarija RCP 2.6, 4.5 i 8.5 i vidimo čak da i u slučaju scenarija RCP 8.5 da su promjene i do 5 pa i preko 5 stepeni porast temperature. Znači u slučaju scenarija bez ikakve mitigacije na teritoriji Republike Makedonije možemo očekivati da će temperatura porasti do 5 stepeni, dok u slučaju
implementacije Pariskog sporazuma možemo očekivati da ovu promenu koju ćemo videti u narednih 30 godina, to je promena otprilike oko 1 stepen, da će ta promena ostati i do kraja ovog veka, odnosno da se klima neće dalje menjati u odnosu na tu inicijalnu promenu. To bi otprilike gledalo ovako, samo još napad da ponovim, znači kada gledamo prvih 30 godina možemo da očekujemo relativno sličnu promenu kod svih scenarija. Druga polovina 20. veka u stvari znači odnosi se na period u kome možemo da vidimo razlike između toga šta su politike mitigacije, odnosno da li ćemo uspeti da ispunimo Pariski sporazum i ostanemo na toj promeni od 1 stepena ili ćemo se potpuno, da kažem, odvojiti od ideje da se trudimo da smanjimo naše emisije i da završimo ovaj 21. vek, da završimo sa klimom koja je toplija za 5 stepeni kada je u pitanju teritorija Makedonije, što je značajna promena i, da kažem, vrlo ozbiljna, ne treba puno trošiti reči objašnjavajući kakve su konsekvence takve moguće promene. Slični rezultati kao za ovu srednju godišnju temperaturu se dobijaju, da kažem, ili se mogu vidjeti i u pitanju dnevnih maksimalnih temperatura i dnevnih minimalnih temperatura. Ja neću pokazivati te slike ovde, ali postoji izveštaj u tako, vjerujem da ćete imati prilike kad budete čitali izveštaj da vidite i rezultate koji se odnose na dnevnu maksimalnu i dnevnu minimalnu temperaturu. Drugi važan aspekt je promena temperature na tom sezonskom nivou, odnosno da li je ova promena recimo od 5 stepeni u slučaju RCP 8,5 serija, da li je ona jednaka za sve sezone, i na ove 4 slike vidite da to nije slučaj, odnosno da se najviše zagrevanja očekuje za letnju sezonu, znači vidimo ova oblast koja je okružena belim linijama, to su oblasti na kojima se očekuje da će letnje temperature da budu veće čak za 5,5 stepeni, zatim je druga sezona po obimu zagrevanja zima i onda vidimo da u toku proleća i leta možemo da očekujemo nešto manje, da kažem, zagrevanje ili manje promene temperature u odnosu na zimski, na letnji period, pri čemu letnji period je taj koji dominira. Kada su temperature u pitanju, ovo se može vidjeti skoro u svim analizama i dnevnih minimalnih i maksimalnih temperatura iz različite vremenske periode u budućnosti, iz različite scenarije, odnosno da se na neki način najveći deo tog zagrevanja ili zagrevanje se najbolje vidi u toku letnjih meseci, odnosno najveći, ako je srednja godišnja temperatura, ako je prosečna promena te veličine recimo oko 5 stepeni, onda promena u te veličine u toku letnjih meseci možemo očekivati da će ta promena da bude 5,5 stepeni, odnosno leto je sezona u kojoj će promene da budu najdrastičnije. Ovo su rezultati koji se tiču godišnjih padavina. Padavine su malo komplikovanije i za simulaciju i za analizu rezultata, ali vidimo sličnu stvar koju smo videli za temperature, a to je da za ovaj prvi period od 2016. do 2035. manje više sva 3 scenarija imaju iste rezultate i da se promene padavina kreću u opsegu od -5 do +5 stepeni. Tako da, gledano iz ugla klimatologije, ovu promenu ne možemo smatrati nekom značajnom promenom. Ono što možemo reći za ovaj prvi period da će padavine, da kažemo, ostati u nekom opsegu koji odgovara nekoj prirodnoj variabilnosti. Znači, verovatno će biti iz decenije u deceniju nekih promena, ali te promene neće biti neke značajne i možemo očekivati da će padavine manje više da ostati, količine padavina će ostati slične nekoj količini koju smo imali zadnjih godina. Vi u Makedoniji verovatno već beležite gubitak ili redukciju padavina, tako da ovu redukciju koju ste možda sad zabeležili, tu redukciju možete očekivati i u narednih 30 godina bilo o kom scenariju da se radi. Međutim, opet kada gledamo kraj ovog veka, vidimo da su velike razlike između nečega što je mitigacioni scenario RCP 2.6 i što je ovaj scenarij u kome nema nikakve mitigacije RCP 8,5. Vidimo da u slučaju RCP 2.6 da promene padavina će se kretati opet između -5 i +5%, dok bi u slučaju RCP 8,5 vidimo da bi došlo do gubitka ili smanjenja godišnje količine padavina čak i do 30% na većem delu teritorije Makedonije. Opet, kada pričamo o padavinama na tom sezonskom nivou, ovaj gubitak padavina u stvari najviše vezan za promene u toku letnjih meseci, odnosno gubitak padavina u toku letnjih meseci i u toku prolećnih meseci, dok s druge strane vidimo da su ove promene znatno blaže kada su u pitanju zima i jesen i ovaj, da kažem, pattern koji se tiče promene padavina opet je vidljiv skoro u svim scenarijima i u svim budućim periodima, odnosno da ono što možemo sigurno očekivati jeste da će letnji meseci biti ti koji će na neki način najviše trpeti taj gubitak padavina, dok će promena padavina u slučaju
ovih ostalih mjeseci biti nešto manja, ali evo ovdje je zanimljivo da će i prolećni mjeseci su na neki način ugroženi u smislu gubitka padavina. Ovo je samo isti scenarij, samo drugi period od 2046. do 2065. sredina veka. Opet vidimo da postoji ta vrsta paterna koju smo vidjeli malo pre, a to je da u toku leta treba da očekamo gubitak padavina i potencijalno u toku proleća, dok u toku zime, evo čak u slučaju ovog perioda možemo da očekamo blago povećanje padavina. Tako da u slučaju padavina je vrlo važna priča ne samo o tome kako će se promeniti ukupna godišnja količina padavina, nego kako će biti ta godišnja preraspodela, pošto sama preraspodela u godišnjem ciklusu možda bude vrlo nepovoljna, pošto znamo da poljoprivreda nego da većina poljoprivredne proizvodnje zavisi u stvari od prolećnih i od letnjih padavina, tako da vidimo čak i ako na godišnjem nivou ukupna količina padavina ostane relativno slična, da ta nepovoljnost u godišnjoj preraspodeli može da napravi problem u poljoprivredi, baš zbog toga što će biti manjak padavina u toku proleća i u toku leta kad poljoprivredna proizvodnja, kažemo, opet očekuje odgovarajuće količine padavina da bi mogla da održi jednostavno svoje funkcionisanje i proizvodnje. Sada ćemo preći na ekstreme. U izveštaju su obrađeno je 6, 9, 10 različitih ekstrema, 3 hladna, 3 topla, 2 padavinska, jedan ekstrem koji je na neki način indikator suše, to su ovi uzastopni suvi dani ili CDD i jedan još dodatni klimatski indeks koji se tiče dužine sezone vegetacije. Ovo je prikaz rezultata za ove dane sa mrazom i prvi red se odnosi na prvi period u budućnosti, znači to je 2006-2035 za 3 analizirana scenarija, drugi red je sredina veka i treći red dole, najniži red je za posljednjih 20 godina. Vidimo da u ovom narednom periodu možemo očekivati smanjenje broja hladnih dana ili mraznih dana od -5 do -10 dana u proseku, zatim za sredinu veka od -5 do -30 i za kraj veka od -5 do -60 u zavisnosti od scenarija. Opet vidimo sličnu priču u slučaju RCP 2.6, ukoliko se bude ispunio Pariski sporazum, promenu koju budemo videli u narednih 30 godina, ta promena će ostati prisutna do kraja veka, u slučaju da se to ne desi, nego da nastavimo i dalje da emitujemo količinu ugljen dioksida koje smo emitovali do sad, ova promjena će biti drastično veća krajem veka, odnosno u slučaju RCP 8.5 scenarija vidimo da će broj mraznih dana da se smanji za 60, što na neki način ukazuje da će možda mraz u slučaju ovakve klime biti nešto što će zaista biti ekstremna ili vrlo retka pojava, skoro neočekivana u tako toploj klimi. Slični su rezultati i za ove ledene dane i za hladne talase. Oba indeksa pokazuju da ćemo imati smanjivanje i ledenih dana i hladnih talasa. Ja neću prikazivati sad ovde slike, pošto ih ima zaista previše. Prećemo na tople indekse. Prvi indeks koji je analiziran su letnji dani, to su dani kada je dnevna temperatura prešla vrednost od 25 stepeni. Za slučaj ovog prvog bliske budućnosti vidimo da možemo očekivati povećanje broja tih dana od 10 do 20, sredinom veka u zavisnosti od scenarija od 10 do 40 i onda za kraj veka opet vidimo da ta promjena je od 10 do 60, opet u zavisnosti od scenarija. U slučaju scenarija koji je na neki način opet po znacima navoda Pariski sporazum možemo očekivati da će ta promjena od dodatnih 10 dana ostati do kraja ovog veka, dok u slučaju ovih scenarija RCP 8.5 vidimo povećanje od 60 dana, to znači 2 dodatna meseca u kome možemo očekivati temperature koje su na neki način očekivane u stvari u toku leta i to vidimo da su promjene posebno izražene u ovim delovima Makedonije u kome su visoke planine, da kažem, na većim, koje karakterišu veće nadmorske visine, što je, kažem, opet prilično ozbiljna promjena koju ne treba zanemariti. Sledeći parametar su tropske noći, to je indeks koji nam govori koliko dana u toku godine bilo kada dnevna minimalna temperatura se nije spustila ispod 20 stepeni. Ovaj indeks je inače vrlo važan za analiziranje uticaja klimatskih promjena na ljudsko zdravlje, pošto noći u kojima temperatura nije dovoljno niska obično predstavljaju stres za ljudski organizam, pošto je teška regeneracija, odnosno teško je jednostavno spavati u noćima u kome su temperature tako visoke i postoje mnogo istraživanja koje pokazuju da ta vrsta toplotnog stresa može podjednako loše da utiče na ljudsko zdravlje kao i toplotni talasi koji su nam mnogo na neki način bliži i s kojima smo familijarniji. I vidimo da u slučaju opet bliske budućnosti možemo očekivati neku promjenu
u smislu povećanja broja tih dana. Opet ono što zabrinjava jeste da u slučaju scenarija u kome ne postoje nikakve mere mitigacija, to je posljednji red dole i posljednja slika u uglu. Znači na teritoriji Makedonije, s druge strane opet vidimo da su ovde promene najznačajnije u tom delu koji su na neki način nizijska oblast. Vidimo da možemo očekivati 50 para u nekim lokacijama i preko 60 ovakvih dana, što zaista može da predstavlja ozbiljnu pretnju za zdravlje stanovnika. Sledeća slika pokazuje toplotne talase, odnosno njihov broj, i opet ono što je uočljivo na prethodnim slikama, za ovom prvom periodu možemo očekivati jednu, da kažem, blagu ili neku promenu koja je donekle prihvatljiva, to je od 1 do 3 toplotna talasa više u toku godine u zavisnosti od scenarija u prvom periodu, dok vidimo da u slučaju ovog najdaljeg perioda možemo očekivati 30% više toplotnih talasa, pa u nekim delovima i više od 40% povećanja broja ovih talasa. Sad ćemo preći na ekstreme koje su vezane za padavine. Očekivano je u budućnosti povećanje i intenziteta i učestalosti ekstremnih padavina. Koji razlog je za to? Razlog je relativno jednostavan. Toplija atmosfera jednostavno može u sebi da sadrži više vodene pare. Taj odnos je otprilike da jedan porast temperature znači da u atmosferi možete imati 7% više vodene pare. Ako imate u atmosferi potencijalno 7% više vodene pare, znači da je i potencijalno u situaciji kad dođe do formiranja padavina. Iz te pare koje ima u atmosferi možemo očekivati veće količine padavina i ova činjenica se jasno vidi u ovim rezultatima. Indeks koji vam pokazujem je broj dana sa padavinama preko 40 mm na dan. To su padavine koje su onako relativno ozbiljne u smislu potencijalnih rizika za poplave. Ti dani su relativno retki, posebno su bili u prošlosti, ali u budućnosti opet u odnosu na sva ova 3 scenarija možemo očekivati povećanje broja ovih dana. Promene su iste za sva 3 perioda, zato što, kažem, opet postoji velika variabilnost padavina. Ovaj događaj je relativno redak, tako da je teško uhvatiti pravu dinamiku promene ovog parametra u budućnosti, ali ono što je važno jeste da svi budući periodi i svi scenariji pokazuju povećanje broja ovakvih dana, što jako jasno ukazuje na potencijalni rizik od događaja koji su potencijalno povezani sa poplavama, i to sa poplavama koji nazivamo bujičnim poplavama, znači poplavama za koje je vrlo teško obezbediti neki mehanizam odbrane od njih, posebno u situaciji kada cela stvar već krene. Sledeći parametar je maksimalne jednodnevne padavine, RX1D, takozvani indeks, znači to je maksimalna dnevna zabeležena količina padavina u toku godine, pa onda taj broj može da oslonite preko 30 godina da vidite koja je to prosečna vrednost, i opet vidimo za sve scenarije da možemo očekivati da će dnevne maksimalne padavine, da možemo očekivati njihovo povećanje, i to u ovom prvom periodu do 5%, u drugom periodu do 10% i u trećem periodu 20%, posebno ponovo zove RCP 8.5. Moje iskustvo je, i gledajući ove 2 slike, moje iskustvo je da ono u čemu je veći problem po pitanju ekstremnih padavina u budućnosti jeste upravo ta intenzifikacija, a ne toliko promjena u učestalosti. Kažem opet, ekstremne padavine su relativno retki događaji, posebno te padavine koje su zaista ekstremne po pitanju dnevnih akumulacija, recimo preko 60 ili preko 70 mm na dan. Tako da ti događaji će i dalje ostati relativno retki u budućnosti. Znači nećemo imati sad da smo ih u prošlosti imali recimo 3 takva događaja godišnje, pa će onda ih u budućnosti biti 15. Znači njih će opet u budućnosti biti možda 4 ili 5. Neće se puno povećati taj njihov broj, ali ono naš treba posebno pomenuti da se obrati pažnje jeste ova promjena u njihovom intenzitetu, odnosno kada pričamo o padavinama, najveće promjene treba očekivati, i to pozitivne promjene kod tih najekstremnijih događaja. Znači kod vrlo visokih percentila, znači kod padavina preko 90, 95, 99, 99,99 percentila, kod tih najekstremnijih padavina u stvari treba najviše očekivati promjene po pitanju intenziteta, i zato se u slučaju ovog indeksa mnogo bolje vidi kako indeks reaguje na zagrevanje klime, odnosno da u prvom periodu pokazuje promjenu od 5 maksimalno, pa od 10 i onda na kraju od
od 20%, tako da kažemo opet po pitanju ekstremnih padovina, meni fokus i treba da ostane nekako svima nama u glavi, da treba fokus da bude na praćenju tih intenziteta, a ne toliko učestalosti. Uzastopni suvi dani, to su uzastopni broj dana bez padavina, koji je indikator na neki način suše. Vidimo da u narednih 30 godina možemo očekivati povećanje broja tih dana od 5 do 10, sredinom veka možemo očekivati povećanje broja tih dana od 5 do 20 i opet do kraja veka možemo očekivati od 5 pa do 30 u slučaju ovog najnepovoljnijeg scenarija RCP 8,5, što jasno ukazuje na potencijalni rizik od suše. Ako se setimo promene padavina u budućnosti i onih prvih slajdova, znači većina tog nedostatka padavina će u stvari biti vezan za letnje mesece i time sad sa ekstremnim padavinama i sa analizom ovih sezonskih i godišnjih padavina možemo da zaokružimo na neki način priču o promeni padavina. Kada pričamo o padavinama, ne treba toliko očekivati neke drastične promene na tim godišnjim sumama ili sezonskim sumama, ali ono što je važno jeste ta preraspodela, kako mi u stvari dobijamo kišu. Ono što će se desiti jeste da će kiša u toku tih toplijeg dela godine verovatno polako nestajati u budućnosti, a da će više biti skoncentrisana na hladni deo godine ili na situacije sa ekstremnim padavinama. Odnosno, padavine se neće nekako u tom zbirnom, izuzev u slučaju ovog najgoreg scenarija, neće se u tom zbirnom obimu nekako promeniti, ali će se promeniti način kako ta kiša, da kažem, dolazi do nas. I na kraju su ovo slike koje se odnose na indeks o dužini sezone vegetacije i opet vidimo u narednih 30 godina možemo očekivati produženje sezona vegetacije od 10 do 15 dana, dok u slučaju poslednjeg ovog perioda, u zavisnosti od scenarija, dužina vegetacije može da poraste i za više od 60 dana. I evo kratkih zaključaka. Kada pričamo o temperaturi, u budućnosti možemo očekivati dalji porast temperature. Koliki će taj porast biti, ponovo napominjem, zavisi od toga koji će scenario da se ostvari, odnosno da li će biti implementiran uspešno Pariski sporazum, da li on neće uopšte biti implementiran ili će možda biti neko rešenje koje će biti između te dve krajnosti. To je ono što nas očekuje, što očekujemo da vidimo u budućnosti. Bilo bi dobro naravno da budemo što bliži nečemu što je ispunjenje tog sporazuma, zato što u tom slučaju vidimo da će promene koje možemo očekivati u budućnosti će biti značajno manje nego promene u slučaju da uopšte ne implementiramo bilo kakvu politiku vezanu za mere mitigacije. Možemo očekivati povećanje toplih ekstrema, smanjenje hladnih ekstrema i kada pričamo o padavinama, znači izuzev ovog najnepovoljnijeg scenarija, na godišnjem nivou ne bi smo trebali da očekujemo neke drastične promene kada pričamo o godišnjim padavinama, međutim ono što treba da očekujemo i što se već dešava i siguran sam da to vidite iz vaših podataka i o smatranju Makedoniji, da se događa ta distribucija godišnjeg ciklusa, odnosno da uglavnom padavine fale u toku toplih meseci, a da ih ima možda malo više u toku letnjih meseci, a da s druge strane opet i taj višak padavina koji se potencijalno pojavljuje, da se najčešće pojavljuje u smislu intenziviranja ekstremnih padavina, pa i njihove češće pojave, odnosno povećanja njihove učestalosti. Eto, toliko od mene, ja ću biti sad vrlo raspoložen da odgovorim na pitanja. Ako imate, nadam se, pošto ja nemam puno iskustva sa ovim telekonferentskim prezentacijama, nadam se da ovo nije bilo loše. Одлично беше, благодарам, Владимир. Само малку страшно. Малку да сумирам од цела во оваа слика, дека климата е многу комплициран систем, дека резултатите се многу интересни, зашто од една страна викаме дека ќе има повеќе врнежи, ама некога ни требаат. Кога ќе ни биде топло во летните месеци, освен што ќе имаме топлотни бранови, нема да може ни навечер да се оладиме. Да. И најверојатно само ќе можеме да сонуваме, така да скијачката индустрија оди кон пропаст. Да. Добро, веќе имаше неколку прашања, јас ќе почнам да ги читам. Другите, ако има други прашања, може слободно да ги напишете. Имаше едно прашање, или ако сакате може да го вклучиме, само напишете. Која е точноста на моделот Accuracy? Има прашање од Сретен Андонов. Pa, tačnost modela, kažem, ono što kako verifikujemo mi klimatske modele, znači verifikujemo ih tako što simuliramo
stanje klime u prošlosti za koje imamo osmatranja. Tako da ono što možemo da uradimo jeste da uradimo simulacije klime iz prošlosti za koje imamo osmatranje i da uporedimo ta osmatranja sa rezultatima klimatskih modela i kada to radimo vidimo da su modeli vrlo kvalitetni po pitanju toga što je simuliranje tog glavnog signala koji se već trenutno vidi, a to je porast temperature i ove recimo redistribucije godišnjih padavina. Tako da su modeli vrlo dobri u smislu da umeju da uhvate glavne signale klime. Znači modeli nisu sposobni da uhvate pojedinačne događaje, znači ako ja počnem svoju simulaciju recimo iz 1990. godine, recimo pričati za Srbiju pošto imam više iskustva i pokušavam u toj simulaciji da vidim da će baš 2012. da bude najjača suša, to se u modelu neće desiti. Ali ako uradim dovoljno integracija, onda ću ja zaista u rezultatu modela videti da se recimo frekvencija suše skoro udvostručila na nekoj teritoriji u odnosu na nešto što je bilo u prošlosti. Tako da u tom smislu modeli su, da kažem, alati koji su u tom smislu vrlo pouzdani i najveći dokaz njihove pouzdanosti je što rezultati nekih klimatskih modela koji su korišćeni još 70. godina su se pokazali vrlo uspešnim, odnosno da su vrlo dobro predvideli zagrevanje koje mi danas svedočimo kao i promenu raznih ekstrema, tako da većina stvari koje nam se danas dešava su bili u stvari prognozirane u prošlosti. Da bismo još više povećali pouzdanost tih rezultata i poverenje u njih, ovo što se zove korekcija te sistematske greške je jedan od statističkih modela koji nam to omogućava da uradimo. Znači, jednostavno postoji statistički metod koji vam omogućava da detektujete određenu grešku sistematsku koja postoji u vašem modelu i na neki način da je minimizujete. Ne možete nikada je potpuno uklonite, ali možete na neki način da je minimizujete. Druga stvar koja je vrlo važna, to sad nema na ovim slikama, ali ću pokazati na slikama za ove regionalne analize, znači mi uvek dajemo neki opseg u kome očekujemo promenu odgovarajuće veličine. Znači mi nikad ne kažemo isto da će temperatura baš da poraste za 5 stepeni, nego kažemo da će temperatura da poraste u opsegu između recimo, 4,5 i 5,5 stepena sa najverovatnijom vrednošću od 5 stepeni i kada gledamo rezultate različite scenarije, vidimo da se ti opsezi ne preklapaju, odnosno da je vrlo jasna razlika između toga šta je scenariju sa oštrom mitigacijom i šta je scenariju bez ikakve mitigacije. I u tom smislu ne treba da postoji neka vrsta nepoverenja u rezultate, odnosno nepoverenje u smislu da ne mogu da uhvate te glavne signale. Kažem, opet modeli nisu svemogući, ne mogu da svi znamo da bi smo volili da imamo rezultate koji su kilometarskih razmera, koje su na satnom nivou, koji nam predvide zaista vrlo precizno svaki detalj, međutim jednostavno danas nemamo kompjutere koji su tako moćni koji bi mogli da urade tu vrstu simulacije, tako da trenutno ovo što imamo jeste da klimatski modeli pokazuju te neke glavne signale koji treba jasno da nam ukažu koje su to mere adaptacije i mitigacije koje bi mi trebali da se bavimo u budućnosti. Има друго прашање за големината на коцкичките, на квадратчињата, колкава површина покриваат? To je 10 puta 10 km su otprilike. Добро. Може ли уште еднаш да објасниш за годините, периодите? Уствари има резултати за сите години до 2100, само се прикажани во 3 периоди, така? Jeste. Znači to će isto da bude bolje vidljivo u ovim prezentacijama za regionalne promene kod vas, jer će tamo da budu prikazane, za svaki region će biti jedna kriva koja potpuno pokriva period od 1986. godine do 2100. Ovi periode su izabrani, kažem, na ovaj način da bi izveštaj bio kompatibilan s izveštajem IPCC-a. Znači, pošto su to periode koje koriste IPCC, onda sam se opredelio da koristim isti periode, zato što ako neko bude, kažem, želeo i neki drugi aspekt da sagleda svega toga, možda uzme izveštaj IPCC-a koji je daleko obimniji, koji je globalni uglavnom, ali u tom smislu može da pravi neku vrstu poređenja. Rezultati modela postoje za svaku pojedinačnu godinu u celom periodu koji je analiziran od 1986. godine pa sve do 2100. nego je samo prikaz rezultata, to je konsenzus jednostavno koji postoji među istraživačima koji se bave ovom temom, da povremeno, da kažem, promenimo te periode koje analiziramo, ali rezultati postoje za sve godine. Dobro. Има прашање дали се достапни сценаријата во едитабилна форма, Shape, вајде SHP, Shape или Raster? Ти мене ми праќаше нешто, ама јас не се сетивам у кој формат ми праќаше. Да, ја могу резултати да дам у формату кој се зове NetCDF и тај NetCDF формат е компатибилан со свим овим GIS алатима, односно може, као што може разни ArcGIS, ArcView и тако даље, кои веќе све формати постоje за GIS алате кои се многу чешće користе у GIS-у,
kao što oni mogu da se importuju bilo koji gisalac, tako i ne CDF može da se importuje, tako da svaku sliku koju ste videli, ako je neko zainteresovan, u principu može da dobije u tom net CDF formatu, ne da dobije kao PNG ili kao GIF, nego da dobije u net CDF formatu i da onda može da otvori, da kažem, tu sliku u nekom alatu i da preko toga, da kažem, stavi neki drugi layer ili šta već želi da uradi sa rezultatima. Dobro. Дали се споредени овие резултати со резултатите од Stadion Climate Change in the Western Balkan Region, направени од Ана Вуковиќ и Миријам Војодиновиќ Мандич? И ако може, пошто ти го правеше, ги правеше анализите за климатските сценарија и за екстремите на повеќето држави во регионов, ако може така некоја мала рефлексија и споредба со нивните резултати. Jesu, rezultati su prilično slični, pošto su Ana i Mirjam, koje su inače moje kolegnice, koristili isti ovaj set podataka, samo što su koristili za veću površinu. Ne mogu sad baš da kažem da su koristili isti spisak ovih modela koje sam ja koristio, ali u principu ako se broj modela promeni za jedan više ili jedan manje, tu nisu neke drastične razlike u rezultatima, tako da u tom smislu ovi rezultati su proizvedeni iz istog seta podataka iz kojeg je proizveden i taj izveštaj za regionalnog centra za Zapadni Balkan. I tako da, kako da kažem, u tom smislu opet ovi rezultati iz ovog izveštaja su kompatibilni sa tim izveštajem i verovatno ćete naći puno zaključaka koji su vrlo slični, možda smo malo drugačije izračunali neke srednje vrednosti ili sezonske vrednosti ili na drugačiji način prikazali rezultate, ali zaključici će da budu vrlo slični s tim što možete da vidite u tom izveštaju, s tim što su ovde rezultati fokusirani isključivo na teritoriju Македонија. Благодарам. Илија Насов сака збор, повелете? Дали ме вклучувате или... Да, ве слушаме. Сега ме слушате? Да. Јас сум од дома, облечен во спортска опрема, така да можеби не сум адекватен по гардероба, но неколку збора кратко ќе кажам. Јас сум професор по соларна енергија, работам последните 20 години на многу проекти од соларната енергија. За да колку да се представам на кратко, напишав книга за климатските промени и обновливите извори на енергија со двајца мои професори колеги и сакам сега сосема кратко во неколку минути да дадам едно моје размислување. Прво, големи честитки на професорот, ова е навистина исклучително добар репорт и навистина е се опфатено што IPCC практично го прави за на ниво на светот, а ова е за Македонија и навистина застрашувачките се консеквенците од ова сето. Она што јас сакам да кажам, сосема кратко, иначе нас не е опишано многу во нашата книга, вториот дел, првиот дел е слично со ова што беше тука кажано, со тоа што не е кажано за Македонија, него е кажано за целиот свет, оноа што IPCC ги дава тие резултати. Мислам дека сите знаеме тука дека причините за појава на климатските промени е глобалното загревање, а причините за глобалното загревање е согорувањето на фосилните горива, за да се добие електрична или топлинска енергија. Оно што е јасно, дека во целиот свет потребата за топлинска и за електрична енергија ќе расте, а обврските во иднина е да се намали CO2 и другите стакленички гасови. Сега прашањето е како тоа да се направи. Тука нема други начини освен добивањето на енергијата од обновливи извори на енергија, па од обновливите извори на енергија, која енергија дава најмалку CO2 по киловат час, па кои се најеколошки и така натаму и така натаму. Оно што јас предлагам и честитки до UNDP што финансира или поддржува овакви проекти е да можеби овој проект продолжи понатаму во делот на помошта на институциите во Македонија околу какви мерки е потребно да се донесат и кои се принципите и правилата за воиднина субвенции и стимулации. Едно сакам да кажам, навистина имам огромна соработка со цела Европа во оваа област, е следното. Исклучително и не само Парискиот договор, директивите на ЕУ, Обединетите нации и така натаму кажуваат следно, дека овој проблем не може да го решат поединци или населението. Овој проблем може да се реше исклучиво
од мерките на владите. Ако владите донесат квалитетни мерки, што значи да се стимулира оноа што не загадува и не дава CO2 емисија или дава помалку CO2 по киловат час, за разлика од оние што загадуваат. Така да, јас повеќе не би одземал времето, мојот предлог до UNDP и до Министерство за животна средина, имав една средба со заменик министерот. Овоа, мислам дека ќе биде многу корисно за Македонија, ако во иднина, бидејќи пред мене го гледам UNDP, а сите нивни досега сапорти што ги давале, се навистина многу корисни. Тоа е тоа. Сега, на база на овоа што го видовме, натаму следи помош и во студии, стратегии за намалување на загадувањето, но главен акцент е намалувањето на CO2, а зголемувањето на енергијата. Благодарам. Благодарам и вам. Значи, UNDP не дава техничка поддршка и му помага на Министерството за животна средина и просторно планирање да ги имплементира овие проекти, а финансиската поддршка обезбедува ГЕФ. Ние веќе работиме на листа на акции за ублажување на климатските промени, односно за намалување на овие емисии на стакленички гасови, која што исто така ќе биде наскоро презентирана. Ви благодарам на забелешките и на коментарите. Мислам дека навистина може тука да се сумира дека и од сценаријата на Владимир за екстремите може да се види дека се уште имаме мал прозорец да ги постигнеме целите на договорот од Париз и да го исполниме, да ги исполниме оние обврски што ги имаме наметнато, за да не дозволиме температурата многу да се зголеми, бидејќи гледаме какви се резултатите од сценаријата кои што се со поголеми емисии на стакленички гасови. Следното прашање, Владимир, не знам колку е за тебе, мислам дека можеби некој од УХМР, ако може да се вклучи да го одговори. Прашањето е колку нашата земја располага со податоци потребни за подетални, попрецизни изработка на вакви анализи, што не недостасува и што треба да се дополни. Мислам дека ти не би можел да одговориш за нашата држава и мислам дека накратко спомна, но може би можел да кажеш што е потребно за да се направат вакви сценарија. Klimatski modeli nisu toliko zavisni od osmatranja koje imaju ovi nacionalni meteorološki centri. Zato što klimatski modeli rade na bazi fizičkih zakona i u principu ne postoji klimatski modeli nemaju tu vrstu zahtevne kalibracije koja se bazira na ospotrebnim podacima kao što su u pitanju recimo hidrološki modeli ili neki drugi modeli koji služe za simulaciju nekih drugih elemenata ne klimatskog sistema, ali nekih sektorskih alata, recimo, koji služe za neke predikcije, možda u poljoprivredi i tako dalje. Ti modeli često, da kažem, presudan stvar za njihov rad je da čovjek ima podatke iz prošlosti uz pomoć kojih kalibriše model. U slučaju klimatskih modela to najčešće nije slučaj. Znači, ta kalibracija se opet radi na osnovu nekih globalnih parametara na neki način, tako da nije potrebno da čovjek ima bilo kakve podatke iznad neke teritorije da bi uradio klimatsku simulaciju. Znači jednostavno polazi se iz neke klime koja je sintetička, ne mora uopšte da bude prava klima i onda se generiše rezultat u periodu od 30 godina i u tom periodu u tim isečcima u periodu od 100 godina i onda se u tim isečcima od 30 godina analizira učestalost pojedinih događaja. Tako kažem opet, klimatski modeli ne predviđaju sled događaja, ali predviđaju učestalost pojedinih događaja ili intenzitete pojedinih događaja. Tako da u tom smislu da bi se uradila ovakva simulacija, zato Evropska unija ima i tu objedinjenu bazu podataka koji je za celu teritoriju Evrope, nije samo za članice Evropske unije, nego i za celu teritoriju Evrope i u okviru te baze sve zemlje mogu da koriste te podatke bez obzira opet da li su članice Evropske unije ili nisu članice Evropske unije. Ono gde su nacionalni podaci, da kažem, na neki način dobri jeste u analiziranju ovih prethodnih trendova i uklapanju ovih projekcija u prethodne trendove u smislu da vidimo da li nešto od ovog što nam projekcije pokazuju od ovih promjena, da li se to već u prošlosti, da li se nazire taj signal, da li se taj signal pojavljuje. U slučaju recimo letnjih dana ja sam siguran da se na teritoriji Makedonije, ako gledamo trend porasta letnjih dana, da se uklapa u ovu sliku dalje povećanja tih letnjih dana. Tako da u tom smislu je
potrebno imati neke lokalne podatke, ali u smislu samih budućih projekcija nije potrebno imati skoro nikakve lokalne podatke. Бројот на денови со мраз се намалува, но постои ли промена во временската дистрибуција? Посебно е значајна појава на мраз подоцна на пролет, што се случува во последниот период. Da, to trenutno nema, ali u principu bi moglo da se uradi, mada je malo komplikovano, zato što taj kasni prolećni mraz zavisi od u stvari nekog prethodnog perioda. Znači treba u stvari da se analizira da li je došlo do ulaska u period vegetacije, da li su biljke krenule sa svojim fenofazama, pa da li se posle toga pojavio taj prolećni mraz koji može negativno da utiče recimo u trenutku kada su biljke već imaju cvetove ili imaju pupoljke i tako dalje. Tako da to je analiza koja je više, da kažem, vezana za poljoprivredu i ona grupa koja se bude bavila analizama vezanim u poljoprivredi, ja ću im dati podatke na osnovu kojih će moći da urade i tu vrstu analize, odnosno da se fokusiraju baš na te prolećne mrazeve, a ne samo na ukupan broj mrazeva u toku godine. Дали каналот Дунав-Варда регија може да помогне од климатски аспект и колку пари чини доработката на овој модел со тие водени површини? Мислам дека нова, не знам колку можете да одговорите. Takav kanal ne bi uticao, ni na koji način ne bi uticao na klimu na našem području. Znači, iz ovih rezultata isto se vrlo jasno vidi da je glavni pokretač promene klime koncentracija gasova sa efektom staklene bašte i da je glavno pitanje na kom ćemo nivou da se zaustavimo po tim pitanjima. Lokalno mogu da se rade neke intervencije u smislu ublažavanja ovih ekstrema, najčešće se priča recimo o pošumljavanju ili posebno o tome što je ozeljenjavanje gradova, znači da gradovi imaju što više zelenih površina zato što se ublažava efekat tog urbanog ostrova toplote kroz te zelene površine i to mogu da budu neke intervencije koje na mikronivou, da kažem, donekle remete ove trendove koji se odnose na šira područja, na celu teritoriju zemlje. Tako da bilo kakva intervencija i povećanje vodenih površina, čak i ekstremnog pošumljavanja može eventualno lokalno na nekom mikronivou da promeni odgovarajuće klimatske uslove, ali ne može da nas krene sa tog puta da potencijalno možemo da postavimo za 5 stepeni toplije, što je zaista ozbiljna promena. Има две прашања сега од колегите од хидрометеоролошки. Базниот период во сценаријава е 85-2006, односно 20 години. По препораки на Светската метеоролошка организација, екстремите се пресметуваат на 30 годишен период, 61-90. Како да се споредат овие резултати меѓу себе? Pa jeste, to znam da postoji stalno ta, da kažem, neka vrsta ping-ponga između osnovne preporuke Svetske meteorološke organizacije se koristi 61-90 kao bazni period, ali kažem, ja sam ipak više vodio time da ovaj izveštaj bude što kompatibilniji sa IPCC izveštajem koji je referentan izveštaj po pitanju klimatskih projekcija. Razlike između 61. i 90. i 86. 2005. u principu postoje verovatno u većini klimatskih srednjaka i kažem opet ovo je kraći period, ovo je 20-godišnji period, ali IPCC se opredelio i za taj kraći period verovatno iz razloga što je taj signal promene klime već toliko sada brz da vi možda ga uhvatite na kraćem periodu. Znači nije više poenta da ja u 30 godina pronađem neku moguću variabilnost, nego baš da pronađem signal, odnosno promenu onoga što se dešava, tako da na neki način malo kraći ti periodi od po 20 godina postaju atraktivniji, zato što u periodu 20 godina vi već možda detektujete neke razlike u odnosu na prethodni 20-godišnji period. Sad, jedino što, da kažem, je po meni neka preporuka za upoređivanje jeste, pošto meteorološki centri treba da svakih 30 godina updateuju svoje normale i da trenutno je isto jedno od aktualnih normala je 81-2010. Ja mislim da ovaj period 86-2005 je vrlo uporediv sa periodom 81-2010, tako da za upoređivanje sa ovim osmotrenim podacima, moj je predlog uvek da se ovaj referentni period IPCC-a poredi sa tom normalom koja je u stvari 81-2010, koja na neki način isto nije ta glavna normala Svetske meteorološke organizacije, ali jeste isto preporučena 30-godišnja normala. A kažemo, ovaj kraći period po 20 godina nam u stvari omogućuju da na neki način bolje pratimo
tempo tih promjena, tako, pošto 30-godišnji period je ipak malo više, da kažem, upegljuju te neke signale koji se tiču promjena temperature. Додека сме кај IPCC репортите, има едно прашање, дали овие резултати за Македонија, но и пошироко за регионот се познати или вклучени во шестиот извештај на IPCC? Da, trenutno se sprema 6 izveštaja IPCC-a koji će imati isto ova scenarija koje sam ja pokazao, RCP 8.5, 4.5 i 2.6, s tim što će ova scenarija, za svaki od ovih scenarija će postojati takozvani različiti putevi njihovog ostvarenja. Zato što ako vama ugljen dioksid raste, recimo ako je danas 410 ppm i do kraja ovog veka je 1000 ppm, taj put njegov od 400 do 1000 možda se ostvari kroz različite socioekonomske politike. Tako da će u ovom sledećem izveštaju IPCC-a biti neka vrsta razgraničenja potencijalnih politika na putu povećanja ugljen dioksida. Tako da vi različite ove ciljeve budućih koncentracija možda ostvarite na različite načine po pitanju socioekonomskih politika, ali će sami scenariji biti prilično slični ovome. Tako da u tom smislu verovatno ono što bude izašlo u sledećem izveštaju IPCC-a, a to je taj izveštaj, 6. izveštaj, rezultati će budu vrlo slični ovim rezultatima koje ste videli. Благодарам. Уште едно прашање од УХМР, од Сузана. Кои метеоролошки податоци се користени за сегашната клима за територијата на Македонија и дали може оваа убава детална анализа да се сумира со утврдување на хотспот региони во Македонија? За податоците мислам дека спомена еднашка Владимир, ако сакаш. Pa da, ništa, kažem, klimatske simulacije ne zahtevaju da čovek ima osmatranja na nekoj teritoriji. Znači, nije potrebno da vi imate meteorološko osmatranje na nekoj teritoriji da biste uradili klimatsku simulaciju. Danas ima dosta izvora meteoroloških podataka koji nisu direktno stanične osmatranje, nego su takozvane gridovane klimatologije i analize uz pomoć kojih takođe možda dobijete podatke iz nekih teritorija gde možda osmatranja nisu toliko gusta ili nisu toliko detaljne ili ne postoje tako dugi vremenski nizovi. Za ovo, konkretno za simuliranje klime, nije potrebno čak da imate ni takve podatke, pošto se mi, kažemo opet, simulacija klime više bavlja nekim statističkim opsezima u kojima će potencijalno se nađu određeni parametri, a ne, da kažem, pogađanjem tačnog sleda događaja. Да, во однос на вториот дел на прашањето, значи Владимир има уште еден дел од својот ангажман со кој што треба да има директно обука со Метеоролошкиот институт во Македонија, така да таму ќе се разговараат во детали сите овие работи. А секако дека во соработка со Хидрометеоролошкиот ќе утврдиме кои делови на регионите се ќе бидат потенцијални со екстремите, дали тоа ќе биде со температурата или со врнежите, меѓутоа тоа ќе се направи секако во соработка со нашиот хидрометеоролошки сервис. Во однос на сценаријата, Наташа има коментар дека предлага да се вклучи РЦП 1.9 кој одговара на 1,5 степени пораст од температурата. Тоа ќе видиме како може, бидејќи на Владимир во однос на дел на моделирањето му заврши ангажманот, но може би можеле, Владимир, да се договориме кога ќе има обука со со УХМР да видиме они да работат на тоа сценарио, може би да пробаат да го направат. Да, тај сценарио за резултати. Извинјавам се, тај сценарио за 1,5 степен, тај сценарио се више односи на, да кажем, процену тих глобалних циљева. Значи, у оквиру ових Еврокордекса не постои тај сценарио кој е сценарио на регионалном нивоу. Значи, тај сценарио кој е 1,5 степен е направлен као сценарио за процену moguće realizacije globalnog cilja da bi se temperatura zaustavila na 1,5 stepena. Ono što je isto moj predlog, recimo kako bi na regionalnom nivou mogli da uradimo takvu procenu, jeste da iz globalnih modela procenimo, da kažem, trenutak kada će planeta otprilike da bude za 1,5 stepen topliji i onda centrirajući taj vremenski trenutak plus minus recimo 10 godina
oko nekog perioda da napravimo, da kažemo, otprilike procenu za koliko će klimatski parametri da se promene u tom vremenskom prozoru i na taj način nekako da se napravi neki surogat tom scenariju 1,5 stepen, ali kažem opet, regionalni klimatski modeli do sad nisu u principu radili te regionalne simulacije za taj scenarij od 1,5 stepen, ali bi mogla neka procena da se napravi, da kažem tako, ad hoc, otprilike kako bi izgledao scenarij 1,5 stepen za teritoriju Makedonije, šta bi mogli da očekujemo. Добро, благодарам. Други прашања немам, има само неколку коментари од Теодора дека е важно да се сведат овие резултати во некој вид на policy paper, да, мислам тоа е секако важно затоа што резултатите би се употребувале при креирање на одредени секторски политики во земјоделието, во водни ресурси, па јас го гледам и во просторните планови, во други работи. Така да овие сценарии, овие резултати кои што ги добивме можат да послужат навистина за многу работи, вклучувајќи дури и градежни стандарди и подобрување на градежните материјали, стандардите поврзани со градежните материјали со цел да зградите или објектите или инфраструктурата која што се гради во иднина биде, да кажам, отпорна на овие екстреми. Уште една порака има. Да, има пофалби за модераторот и за мене, благодариме. Би сакала да се заблагодарам на сите, особено на вас, професоре, за сите оние резултати и начинот на кој што едноставно ги кажавте и ги презентиравте. Би сакала да затворам со зборовите еве на коментарот на Теодора дека како што кажав, се уште имаме прозорец да делуваме, да ги намалиме нашите емисии на стакленички гасови со паметни и координирани политики кои што се најбитни за обезбедување на нискојаглероден раст и развој и се разбира засновани на научни докази. Јас оваа иднина што ја видовме денеска би сакала да ги видам оние најбезболните со најмали емисии иднина за моето семејство и за сите други. Навистина не би сакала некој да ги доживе оние екстреми кои што ги видовме денеска. Благодарност уште еднаш каде сите, до тимот кој што беше поддршка за целата оваа вебинар и организацијата, особено до Јасмина. Имајте убав ден. Hvala, prijatno. Пријатно.